Into one fateful midnight, then I wanna ubiada, me cry na maka. And now, me take sound, beat to say, padlock, do doa, omo ebien at once. Bra! Into the tea and I didn't sound you on my soon, Cassia pa. And I met sound no so a woman. Into Krakopen and me dear me. But sell on me down, na me cheat at sell cows and so, and I mean shasso. Key your back as a die. Sana na madawa me cheat at sell cows now, me shasso. Into the tea sound in your name, and I will dear me, be many pen and me who say, and high be free many. A throne no they are to sell ceiling the top. I will say God Papa the greatest assign Abba social media no so na oba no oba be share ni experience bi a okọ sales no okokonya ya o se nyankopon ebeyi ni ho adidi kire no e wo sales wona ne nyankopon e da na adidi kire no ono akasa God Papa the greatest cry ohu ya de se ne ho adwure ne yie pa sa video no ana mensa ka me de eba beso mesra se obe subscribe ama page we na wa mia adoma no so ama upload bebe a wonsa etimi akabi na ebusua God Papa the greatest na ye nyina ye nimu no se oba TikTok na oho na wo na wodi ne dwuma o kire se na oyesofo one na yire Empress Lupita na ebusua eba se omo wo ema na omo ne omo tena se na omo ye omo ne ma se asofo no eba TikTok no se Ghana fo hu na bebre na ka se pa nkrofo de ase omo adwene mu eka wo kakra na se ye kai God Papa the greatest kakra oyesofo bi a o se ono de odo na ye the God Papa na nkasa himself one na yire Empress Lupita na omo ma mienu bi ehwere mo kwa ya abufoi anase God Papa the greatest ene na yire kire se ankwala no omo anu mukun na ankwala no eye possessed kire se ahonhombone ahye ankwala ne ma so mu gya ankwala ne mo nyini a omo ba be ye adesoa e de ama oman no nti omo yi ankwala no e de free atasefo asase so e ma ka omo baba ako na enia yade a no mo de hye akwala no na no odin yie pa eno nam so e ma police fo ekokofa God Papa the greatest ene na yire e de call police station omo call police station omo de omo asem no call court no ena demjeni otena asem no so hu se da bi sene nkofo e common nsem no ensisisu ye papa obi a na adwene mu da ho bia enka nsem sa no obi a na adwene mu da ho bia so enye nea papa yi ene na yire no eye nti o hye se awarefo ni mienu no o madwene mu enna ho papa enu nti omofo mo nko psychiatric hospital ntoma aban no to na monde omko psychiatric hospital a o che o mienu mu a oba no call baby sronkoma beba no so e call baby foforo na be ma no se o call cells na tema no oda ho ansa na yede ni ba be court no e ho no na okonya vision nyame ebeyi ni ho adi ede kire no na se ensem wa nyame eka kire no e wo vision na ebusua e wo se wankasa wode wani ko na ko he video na se na be ko he video no me kai wo se eye cake center na asomasene amamede dwumadi ebro cake center se wode bosume ba ko esi ho a ode ye entretre ama new beginners a ompese omudi omunsa esua bibi eye cake na apese wosua anase decoration na apese wo ya American for cake center e de ama cake center ebutu dance ma ne ho na owo so pe asemu munchimo anase bia wodu dance ma na apese wo hu bibia cake center e wa frɛ no e wo 0554640187 0554640187 cake center se entino maimu nkase adwuma ni wo wa bra wo betimi de bosume ba akopɛ esua adwuma awie na won so wetimi akwakoye adwuma no enye sika e de agu butum kɔ na cake center emu adwuma ni ebusua yenkɔe ne yenkɔ God Papa the greatest vision na wɔse wonya ne ensam a wɔse nyame e ka kyerɛ na yemra your friend God Papa the greatest aka Empress Lupita na wichi obi biara otie mo kote me ka social media achapa epemu wa yi a ene ichire na mepeta ni aka sell life myself sell because sales na life na a whole new experience mepeta ni aka myself ena e be kan hospital life nso myself but answer na no you want sell on BBC am pese me can because side ni see na side encounter na me nya no as a matter of fact it changed everything as some BBA but the woman said me call sell some days after the arrest the call near 10 boys I think said 10 or 12 boys the move back I think said 10 into one fateful midnight then I wanna ubiada me cry na maka and now me take sound beat to say
padlock dodoa omo ebie na at once bra it beti e no met adene sound wo masum kese pa e na met sound no so ewo mi enti prako pe na me bie meni pase ho me da ho na me chi da cell towers no so e na me nim hwe so twi obaka se wada ye ya sa na ma da ho me chi da cell towers so na me nim hwe so enti beti sa sound na nyane me na me bie meni bie meni pe na me hu se e han bi free meni e throw no mo dia to cell ceiling na top enti na me hwe han na me se han we den enti me dani me ni kosia na ko right ti se me hwe ade or right side ena me hu se han na movie ko right side ena me tani me ni kosia na ko left side ena mu se han na movie about left side enti ho na me hu se han ni fi me ni kosia ni ena e throw dia to cell ceiling so enti be hwe ha me bin mo se away den preocupa na me hu se bibi warm I see the gear shit to send from her if you renew eba iti e pie ye bi ye pa me hu se I say may God papa the greatest me na me pie e free me body me send from her and na me now iti e hu shem yi me ka se me nsura na me boa me hu shem yi pa na me what is happening like then I cause intina be say ade me wu ana sana na America say ade me wu ana because we be in a physical world no most of boys are also going nada and my body is fire stiff and down I was contemplating say ade me wu ana then I echo it may be and one na me say and from a be ball me chain I was sell and from a be ball me chain it in from ana airborne me ya ma be say be twa me ni na ma hwe from ano but be done me open and me you see me it's out of a who and the suro no and I'm here say me wura me body ni mo back me fa me ni to ko ni because I wanna be fine from any feel by nti me wura mu back ti me yes me wura mu na fi me ntumi nko me person me wura body ni mo back but enye ye na me say it even try be say 3 times me ntumi nko as I'm from na na body I taking control dominion e wo so a me ye hwia enye yi ono control me enti prakuba na mu se from ani movie ana me di nechi from ani movie ana me di nechi from ani movie ana me di nechi anya me pe na me di nechi but mu sa say some power be some force be action di nechi prakuba no lead me for first gate of the cell and no lead me for second gate of the cell and no lead me for third gate of the cell and you see police station abontin enti you do abontin open am share say me tietim because no be sure adeba ko ma be sure na say me me feel body me ma return to the body that mewu because quotation about between Genesis 2:7 or say and the Lord God breathed into the nostrils of man the breath of life and man became a living soul e rather woman come be nipa no be okrati asefo abusia yakwa ko hwe ensema God papa the greatest kana God papa the greatest ensemi bai na manflo kase papa na ase ne hunto ni wie if you say ne wo kire say other cells na ye be first gate be second gate be third gate no omo bisa say cells ne gate dodo sen ene da no enu tase papa ne nsem na wo keka no ne ho hye da nto ni wie nto mo tsega na ban say mo papa no ensa ma social media sisi a ne mo hwe se ne ho beto no na ne ho ato no yie pa asi ase ansa na wetime be say nsem o keka di ensisi so yie papa ebi so kire say se ne no ye so for deda no honhom na da so onimu enko ye ntinyame betimi afa ne so ene na kasa ebi so kura kire say ensem ya God papa the greatest be kan yi omo hu ne ti ena omo hu ne na ebusuan so ahwe nsem no ne God papa the greatest e kan yi hu ne ti na wo so hu ne na na ma ye hu e wo comment wo me ka wo say how you too much age subscribe my page we me adoma no so ama upload baby a wonsa etimi akabe ebusuan ya follow ye e wo Facebook so e too much macra